Yes, reka twongere tubifurize kongera kumererwa neza nshuti bavandimwe ba Dunia Nikote TV. Twongeye kugaruka muri studio aka kanya n'amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri Dunia Nikote TV. Dutangira dushimira abakunzi bacu badukurikirana bari mu bice bitandukanye muri Afurika, mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya, rwose nimugire amahoro, impagarike n'ubugingo mu mitima yanyu. Mu nkuru zidasanzwe rero tuzanye icyitwa imyivumbagatanyo hagati y'ishyaka riyoboye igihugu cy'u Burundi CNDD-FDD rirangajwe imbere n'umuperezida witwa Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi banyepolitike batandukanye. Turaza kwikoza mu bice by'ahariya za Cibitoki, tujye muri Korine za Mujejuru, tujye za Munanira no mu bindi bice bitandukanye. Abaturage bakomeje kuvuga bati inzara itumereye nabi cyane, kandi turagaruka ku ibaruwa idasanzwe yanditswe n'umwe mu Babirigi bakomeye, rwose umunyamakuru ukorera ikinyamakuru gikomeye cy'igihugu cy'Ububirigi, aho yavuze yuko ngo igihugu cy'u Burundi gisa nkaho ari igihugu kitabaho. Iyo baruwa turayinjiramo tuyisesengure tumenye ese Ababirigi ko twari tuzi neza yuko bari gufatanya n'uwitwa Evariste Ndayishimiye, niki cyatumye ino baruwa yandikwa, kandi byavuzwe yuko ino baruwa kwandikwa bifitanye isano n'ibyo Evariste Ndayishimiye yari yaremeranyije n'Ababirigi akaza kutabyubahiriza neza ijana ku ijana. Turagaruka rero ku bikoresho bikomeje kuva South Africa bizanwa mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bikoresho turaza kumenya ese ko biri kuvugwa yuko biri kuzanwa mu bice by'Ibujumbura, nuko M23 yamaze gufata agace ka Remera, iriya misozi ya Zawarungu, Kitamwaruzi n'ahandi hatandukanye, ikaba yamaze kwegera ibice byegereye hariya neza cyane ku mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo, neza cyane rwose hariya hafi y'amazi, aho biri kuvuga yuko M23 ishobora kuba yafasha icyitwa Red Tabara igaca mu nzira z'amazi, ikaba yagira gutya rwose ikigarurira igihugu cyabo, cyangwa se igatabara imbaga y'abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Byose turabyinjiramo indani kwa ndani. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'igihugu cy'u Burundi nabo bakomeje kuvuga bati rwose ibintu uwitwa Evariste Ndayishimiye akomeje kudukorera ntabwo tubyihanganira. Hari benshi batuye muri yombi, bwana Moses. Uziko nari nagaze mu kanwa, nari nategereje ko nyinjiza mu kiganiro nifashe nk'amarayika kugira ngo ibintu tuze kubisasanura. Turabyinjiramo indani kwa ndani. Bwana Karemba Aimable, umeze neza? Meze neza ndakomeye bwana Moses, ngira ngo urabona ko mfite akamwenyu ku maso rwose, njye mpora na morale. Mu kanya gato hashobora kuza kugwa kavura, niyo mpamvu rwose dusa nkaho turimo turatunguza uburyo umwete. Yes, ngira ngo bwana Karemba Aimable, byinshi uragiye ubicayura byinjiramo. Hari benshi bakeneye kumva byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko bikomeje kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Burundi. Mu kanya gato hari inkuru nari ndimo nsoma kuri social media Burundi, ni inkuru navuga ko ikomeye cyane, by'umwihariko ni inkuru irimo iranagarukwa n'abanyapolitike bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ku isaha y'isaa yine mu rugo rw'uwitwa Reverien Ndikuriyo habereye igitendo, habayeho gushaka gusubiranamo hagati y'abarinzi biwe mu rugo. Amakuru yo nakiriye ngira ngo ni amakuru akomeye cyane, nuko uyu mugabo ngo mu barinzi be harimo aboherejwe n'uwitwa General Neva kugira ngo bamuneke, bamenye nimba ashaka gushyira igihugu cy'u Burundi hasi, bamushyire hasi bikiri kare. Yenda ibyo si byo tugiye kwinjiramo, yenda tugiye kuba tuvuga byinshi ku byo yenda mumaze kubwira abadukurikiye, ariko mbere na mbere ikibazo cya mbere kiragira kiti nshaka kukubaza. Hari umuvandimwe rwose wikozeje mu ibaba ryawe inarandika arekura comment, aravuga ati tumubarize bwana Karemba Aimable, uri umusore cyangwa uri umugabo? Nagira ngo mbamenyeshe ko ndi umusore, kandi ubusore kubuvamo bizagorana kuko n'ababihisemo kubuvamo ibiri kubabaho ntabwo byoroshye, si hano mu gihugu cy'u Rwanda gusa, no hanze yacyo ibintu byakomeye, biragoranye. Yes, ati bwana Karemba Aimable, ndi umusore kandi kuva mu busore bizagorana. Birumvikana yuko rero umukobwa yenda aramutse ashaka kwa approachinga byamuhenda, ntabwo byamworohera. Birasaba iki? Ikintu bisaba
birasaba kuba uwo mukobwa ari mwiza imbere n'inyuma. ubwo unyumva neza yabyumvise. Mwiza imbere n'inyuma. ibyo byonyine birashoboka ko twanahura mu kanya mvuye muri studio. Yego. Mwiza imbere n'inyuma no kuba yagize uwo mutima wo kwandika akavuga ati se Karemba ni umusore cyangwa se ni umugabo. Urumva icyo ni ikigaragaza yuko ashobora kuba afitemo umutima, kuko kugira ngo umuntu yandike comment avuga icyo kintu, ahubwo amakuru yawe umeze ute ahubwo nje nibaje hasi njya kuki batabimbazara nanjye mumbaze baya wasanga ariko ngiye nkunda kugira utuntu tw'amashyengo. Yes, urumvikana. Reka twinjire rero ngira ngo Bwana Karemba Aimable uyu munsi niweho watangiye ikiganiro ndetse nawe uri bukiyobore. Tayarwa akanya nakawe twakiye. Bwana Moses, njyewe iyo ngiye mu nkuru cyane nkunda kwibanda ku kintu cyitwa gusesengura. Yego. Ariko nsesengura ntaserereza ngamije kwinjira ku mpamvu runaka ingenza, kandi iyo mpamvu ntabwo nsaba gukoresha ingenza. Urakoze cyane. Tugaruke gato kuri iyi baruwa yanditswe n'Ububiligi. Ngira ngo mu kanya gato wavugaga yuko ari baruwa navuga ko iremere cyane ndetse ishobora no kugira ingaruka. Bwana Moses, iriya ni inyandiko ariko njyewe mu buryo buri political, buryo bwa political system. Yego. Dusanzwe tuzi neza yuko igihugu cy'Ababiligi ni igihugu aka kanya muri Afurika y'Iburasirazuba gifite icyasha kitazigera kinavaho. Nahisi yakwiyubika itonde gato. Icyasha gifite ni iki? Icyasha cya mbere. Urabizi ibibazo igihugu cy'Ububiligi cyateje hano mu gihugu cy'u Rwanda aka kanya turi gustragoringa kubera Ababiligi. Yego. Urabizi Ababiligi ibibazo bateje muri Kongo. Leopold bayoboye hariya za Kongo, murabizi neza ko bagize uruhare mu kugabanya imipaka, bakafata igice cy'u Rwanda bakagihereza Kongo. Aka kanya abakongore bari kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda nibo bari kwicwa, nibo bari gutotezwa. Ibyo n'Ababiligi. Ababiligi ibyabo turabizi, n'Abafaransa mu Burundi n'aka kanya Abarundi baracyasuragoringa. Noneho mbona nubwo bari gutekereza ku bibazo Ababiligi bateje hano mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo n'ahandi henshi njye nashaka kwinjira cyane, kuko njye ninjiye muri izi nkuru zintera n'agahinda. Uretse ko nshaka kuvuga ibintu nyine mu buryo bwa kinyamwuga. Ababiligi Evariste Ndayishimiye arabazi. Ndakeka ko atari inkandagira. Oya, arabazi cyane. Arabazi. Urumva? Uyu Evariste Ndayishimiye ukunda amafaranga kurusha abaturage ibindi bintu byose bibaho. Ahubwo uzi ikintu gishobora kubaho. Reba uburyo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi hano muri Kongo, ntabwo natinya kubivuga, barimo barahura n'ibibazo bikomeye cyane bicwa na zikatanyama za FDLR. Ibi nabyo biri mu kuba Ububiligi bufitemo uruhare. Uruhare ni uruhe? Hano kugabanya imipaka, murabizi ko hasigayemo igice cy'u Rwanda, izi za Masisi aha, igice kinini cy'u Rwanda cyasigaye mu bintu byo kugabanya imipaka. Ibintu bimaze kuba rero, urumva abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'ubundi basigaye mu gice kimwe hano muri Kongo. Ndetse sinaho honyine, hari ibice byinshi bagiye bibiramo by'u Rwanda, ku Bugande, Kongo, ku Burundi hose. Bwana Moses, ndagira ngo mfashe, ntabwo narinjiye indani kwa ndani, ndagira ngo ibintu bye mbivuge birangire. Sibyo? Ndacyari kuvuga ku Babiligi. Yego. N'Ababiligi bakoroneje mu buryo navuga yuko buteye icyitwa ubwoba ndetse buteye n'agahinda. Urumva? N'Ababiligi rero uwitwa Evariste Ndayishimiye. Yego. Ububiligi bukimara guhagarika imikoranire hagati yabwo n'igihugu cy'u Rwanda, barebye igihugu nibuza bashobora kuba basa naho bakwegamishaho cyangwa se basa naho ari ubuhungiro. Yego. Babandi twakwita yuko bakoraga muri za ambasade zitandukanye muri Afurika y'Iburasirazuba. Hano mu gihugu cy'u Rwanda twari dufite Ababiligi benshi bari bahari. Ni ukuvuga ngo abenshi bakoraga muri ambasade y'Ababiligi bakoraga mu Rwanda, bimukiye mu gihugu cy'u Burundi, nibo turi kubona mu mahoteli akomeye y'igihugu cy'u Burundi bariyo. Yego. Urumva? Ni ukuvuga ngo Ababiligi bakimara guhagarika imikoranire, wabonye ari amadolari ibihumbi 800 by'amadolari bari baremereye u Rwanda. Sinzi amasezerano y'u Rwanda rwari rwagiranye n'igihugu cy'Ububiligi, ariko n'amasezerano n'ubundi agamije kuzamura ibijyanye n'ubukungu ku gihugu cy'u Rwanda. Ariko byose nyine ni tactique ni political system nyine y'abazungu, kugira ngo barebe uburyo ki bashobora kongera kukwinjira noneho bakakwica nk'isitima. Ibyo Evariste Ndayishimiye arabizi ko igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Kongo n'igihugu cye Ababiligi atari beza.
arabakira. Amaze kubakira, imikoranire iri hagati y'igihugu cy'Ububiligi n'igihugu cy'u Rwanda yose igihugu cy'Ububiligi kikayishyira ku gihugu cy'u Burundi. Abanyepolitike bavuga rumwe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye n'abatavuga rumwe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye baravuga bati Evariste Ndayishimiye ko aka kanya ubukoroni bwamaze gufata iyindi sura, abazungu bari kubona yuko ibihugu byo muri Afurika biri kubamagana. Uri kubona Ibrahim Traoré imbwirwaruhame avuga kenshi, uri kubona nyakubahwa perezida Paul Kagame salute papa, urumva amagambo avuga cyane agaragaza ibikorwa bibi cyane ku ruhande rw'Ababiligi. Nibo nibandaho kuko nibo bafitanye imikoranire n'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye abanyepolitike batavuga rumwe nawe n'abavuga rumwe nawe baravuga bati Ababiligi uri kwiterereza. Ejo cyangwa ejo bundi bashoboye namwe kubore ibyabaye mu Rwanda mu 1994 nibyo bizababaho. Evariste Ndayishimiye amwe mu masezerano yajyanye n'igihugu cy'Ububiligi ahita ahagarara bitewe n'abanyepolitike, abasenateri, abadepite bari batangiye kubwira Evariste Ndayishimiye bati ibi bintu wapi asuba ibi bintu ubundi nje ndabona birimo hagati. Iyo baruwa ndagira ngo nyigereho cyangwa iyo nyandiko. N'umwe mu banyamakuru bakomeye b'igihugu cy'Ububiligi bigeze no kwandikira, yabayeho n'umuyobozi w'umunyamakuru, yabaye umuyobozi ukomeye w'igihugu cy'Ububiligi ndetse ko yabivuyemo akajya kwandika ku nkuru za politike, akajya gukorera kuri televiziyo nkuru y'igihugu cy'Ububiligi, yandika inyandiko igira iti ntabwo ndi buyisome yose kuko indi mu mutwe buriya njyewe gucishamo ijisho gusa mpita mbibona mu isegonda rimwe. Yanditse inyandiko igira iti igihugu cy'u Burundi kirasa n'igihugu kitabaho. Urumva? Kirasa n'igihugu kitabaho. Hasi yagaragaje reasons cyangwa se impamvu zigira kuri 3. Urumva? Cyane yagiye ashingira ku bintu bya politike ikoreshwa mu gihugu cy'u Burundi, iki n'iki nyine byo kunenga abazungu niko bateye. Iyo bamaze kubona yuko hari imikoranire yari iri hagati yawe nabo, hari ibyo bagushakagamo babikubuzeho, bahita bashaka impamvu yose igaragaza buryo ki bashobora kwambika isura mbi izina ryawe. Nicyo rero cyabaye impamvu ubona Ababiligi banditse iriya nyandiko cyangwa uriya munyamakuru wakoreye televiziyo nkuru y'igihugu cy'Ububiligi ndetse ukorera no ku kinyamakuru gikomeye hariya mu Bubiligi kizwi na leta kandi kizewe na leta y'igihugu cy'Ububiligi. Nuko Evariste Ndayishimiye abadepite, abasenateri n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bakora mu yandi mashyaka n'inzego z'umutekano harimo n'igisirikare baravuze bati ibi bintu by'Ababiligi utangiye kuzana ngo waje kudutoza ibya gisirikare, baje kutwigisha amasomo ya gisirikare, abasirikare bari kujyana hariya, Ababiligi batangiye kudutegeka uburyo ki tuyobora. Ibyabaye mu Rwanda muri 1994 nibyo natwe bigiye kutubaho. Ababiligi rero Evariste Ndayishimiye imikorere hagati yabo nawe ihita igabanyuka, ibyari ku 100% cyangwa byari kuri 90% bihita biba 10%. Ababiligi niho ubona uko byatangiye kuba noneho umwuka mubi hagati y'igihugu cy'Ububiligi n'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo iyo nyandiko nyivuzeho byinshi kandi n'uwanyumva ngira ngo aranyuzwe. Tuva kuri ino ngingo dukomeze by'umwihariko amakuru kuko ni menshi cyane. Ngira ngo ni byinshi cyane wagiye ugarukaho, ngira ngo wanagarutse no ku banyapolitike benshi hano mu gihugu cy'u Burundi, ari nabyo navugaga ati byaba inzego za politike zirimo maneko mindani, bamwe bari kunekesha abandi kugira ngo uburyo bwiza bwo kuyobora nyine babikore mu buryo butabangamiwe. Ni ukuvuga ngo tumaze iminsi tubona guhangana gukomeye cyane kugaragara hagati y'abanyapolitike bo mu ishyaka rya CNDD-FDD. Ni bimwe mu byo wagarutseho. Iri shyaka rya CNDD-FDD mu mboni zawe ese ni ishyaka ubona rifite imbaraga mu kongera kuyobora cyangwa ni ishyaka rishobora kwisanga habi ahubwo rigasenyuka? Ishyaka rya CNDD-FDD bwana Moses, ni ishyaka mbona yuko ryaje ari ishyaka ryizeza abaturage yuko bagiye kubaha ubuzima ndetse n'ituze, bagiye kwicara bagatengamara bakabona icyitwa ubuyobozi buzira akarengane. Arega iminja mbivuga irindi rimwe n'ibyo kwa Giseke darya niyo TBC UDPS
rimwe neza ahubwo niryo kwa Kisekedi. Ngira ngo wenda urumva ni ishyaka ryaje ryizeza abaturage ibintu byinshi, ariko aka kanya mu cyo turi kubona igihari nuko iri shyaka kugira ngo rizongere riyobore ubutegetsi, rifate ubutegetsi riyobore, reka teke kubyita muri iyo sisiteme y'ubutegetsi. Yego, aho ngaho byakumvikana nawe, ariko n'ubundi ntabwo bayobora barategeka. Urumva ni ishyaka aka kanya ritazoroherwa na gatoya kongera gufata ubutegetsi bigendeye ko abaturage bitoreye abayobozi baryo. ahubwo se barisubije hose barisubije abaturage se reka ni bya bindi byo muri Afurika cyane cyane, keka twebwe mu Rwanda twateye imbere, ntago ishyaka rya CNDD-FDD ryasubira ku ngoma ahubwo rishyizweho n'abaturage, ahubwo rizishyiraho nk'uko Kisekedi yishyizeho. Birashoboka nanone, birashoboka. Mu yandi makuru rero reka yenda ndetse mucishamo update, tuba turimo dukubita tubangura tunirukanka. Mu kanya gato gashize ku isaha y'isaa 4 urumva ko byari bikiri mu kare gace, nigeze kuvugana n'umuntu hariya mu gihugu cy'u Burundi ahitwa Gasorwa ndetse na za Ruyigi, ambwira ko bariyeri zimo ziyongera ku bwinshi, ndetse abanyamurenge na n'ubu baracyajyanwa mu gisirikare ku gahato. Abandi barirukanwa bakanicwa. Birumvikana ko ejo nabonye amafoto n'amavideo y'abanyamurenge baherekejwe n'imodoka ebyiri za gisirikare babatwaye za Uvira. Nese abo nabo barimo baratwarwa mu gisirikare, baragenda mu buryo bw'imbonerakure z'i Burundi. Abo ngabo nabo bashuye nyine kuriya bagenda bafata abanyamurenge bakabashyira mu gisirikare, nk'uko tukabavuganira ku itegeko. Yego, nabo bagenda babibona nyine yuko ibintu byamaze guhindura isura, kuko ibintu iyo byamaze kujya kuri social media bigatangira kuvuga ati abanyamurenge bari kujyanwa mu gisirikare ku gahato. Yego, batangira gukora ikintu cyose gishoboka no kugira ngo abantu babikureho mu buryo bugaragara. Ubu ikiri kuba imodoka ziri kuzana abasirikare za Uvira mu bice bya za Sanje na za Remera na bice byo muri Sud Kivu za Penikusu cyangwa za Shabunda, nizo ziri kuzana abanyamurenge zikabashyira ku mupaka hariya za Uvira. Ariko wabonye hari n'abaturutse ejo bundi za Kavimbira. Ariko nabonye ukuntu babaheka mu mamodoka numva bintera agahinda, ndavuga nti se kuko aba ni abantu. Oya ndabizi ingingo yigeze we ujya unahira. Bintera agahinda birambabaza cyane, bituma numva rwose Felix Ndayishimiye namusabira ibihano byose bishoboka ku Mana. Mu yandi makuru hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, amakuru dufite atariyo ivumbi nuko ikoranabuhanga ryavuyeho iminota igera kuri 25 ku isaha y'isaa 11 igera kuri 30. Twari turi mu masaha mu gitondo. Ryavuyeho igihe kigisanga iminota, urumva ni iminota myinshi. Ni ibintu bisanzwe, indege ntabwo zagwaga. Everest Ndashimiye ajya ajoininga inama n'abayobozi batandukanye by'abari mu Burayi, muri Amerika na hehe, mu buryo buri video conference, agahita avuga ngo connection zavuyeho, agasanga niba ayajoininze inama runaka, yego, systeme ziri kumwereka yuko gutya nk'uko nguko turi gukontorora wenda nka kamera imbere yacu, hari n'ubundi muntu uri gukontorora ikiganiro nk'aho nyine video conference, nk'aho ari we nyine uri kubikora already, ari no kureba ibindi bintu ku ruhande. Ibyo ni ibintu byamaze byitiriwe mu V3, byitirirwa ibihugu bitandukanye, za Red Tabara za Kivu, navuga ko ari n'u Rwanda. Ariko ni ukuvuga ngo nta kindi kintu gihari. Nta kindi kintu gihari, nuko Everest Ndayishimiye, yego, icyo atazi ni ugushakira igisubizo aho kiri. Yego, iyo abazi gushakira igisubizo aho kiri, ntabwo ibibazo byagakwiye kuba biri mu Burundi. Yes, Bwana Karemba Aimable, rero tugiye kuvuga bwakira bugatse kuko amakuru aba ariko manza hari igihe nyine tuvuga ugasanga iminota iradufashe tutari twabisasanura neza, ariko uko byagenda kose ni ibintu tuzajya tugenda dushyira ku murongo. Ko ari iby'abakunzi bacu ntabwo twabibima. Turabibabikiye rwose, turabibabikiye, biba ari ibyanyu. Yes, no kuvuga ngo Bwana Karemba Aimable,
ndamutse mbwiye abantu yuko dusoreje ahangaha nkagushimira ndumva ntaba nibeshye. Yego urakoze cyane bwana Moses. Yes, namwe rero mukurikiye Duniani Kote TV murakoze cyane, reka tubashimira, murakoze cyane nawe bwana Kalimba. Yego bwana Moses.